Diwrnod 6. Ardal Caernarfon. Taith Diwrnod 6. Day 6 Navigation. Heddiw, dych chi'n mynd i Segontiwm, Caergors a Llanberis. Heddiw, byddwch chi'n ymweld â Chaer Rufeinig Segontiwm ar gyrion Caernarfon. Caergors, cartref yr awdur Kate Roberts, ac yn gorffen yn Llanberis, yng Nghastell Dolbadarn ac Amgueddfa Lechi Cymru. Today you'll be visiting the Roman fort of Segontiwm on the edge of Caernarfon, Caergors, the home of author Kate Roberts, and finishing in Llanberis at Dolbadarn Castle and the Welsh Slate Museum. Caer Rufeinig Segontiwm, L55 2 Mae'r diwrnod yn cychwyn yng Nghaer Rufeinig Segontiwm. Cymerwch amser i archwilio'r safle ac ymweld â'r arddangosfa am hanes Segontiwm. Mae yna hefyd stori o'r Mabinogi, breuddwyd Macsen wledig, sydd wedi ei lleoli yn yr ardal hon. The day starts in Segontiwm Roman fort. Explore the site, visiting the exhibition about the history of Segontiwm. There is also the Mabinogi story, the dream of Macsen wledig, which is set in this area. Amser cinio. Nesaf, mae yna gyfle da i gael cinio yn rhef Caernarfon ei hun, neu brynu picnic i'w fwynhau yn y bryniau ar ran nesaf y daith. Next is a good opportunity to have lunch in Caernarfon town itself, or buy a picnic to enjoy in the hills on the next part of the journey. Gyrwch i Gaergors, Rhosgadfan, L54 7 Gadewch Caernarfon yn gyrru i'r de ar yr A487 trwy Bont Newydd. Ychydig cyn i chi gyrraedd dinas, trowch i'r chwith tuag at Rostryfan ac yna ymlaen i Rhosgadfan. Leave Caernarfon driving south on the A487 through Bont Newydd. Just before you arrive in Dinas, turn left towards Rostryfan and then on to Rhosgadfan. Caergors. Efallai y bydd angen i chi dalu am fynediad os nad ydych chi'n aelod o Cadw. Archwiliwch y safle a'i hanes. You may need to pay for entry if you're not a member of Cadw. Explore the site and its history. Gyrwch i'r stop nesaf, Llanberis, L55 4 Y ffordd hawdd, os nad oes gennych fap neu satnaf, ydy mynd yn ôl i Gaernarfon ac yna i Llanberis ar yr A68. Y llwybr ychydig mwy diddorol yw i barhau i fyny'r ffordd dros y bryniau tuag at Waun Fawr. Mae cilfannau ar y ffordd hon gyda golygfeydd da drosodd i Ynys Môn. Pan gyrhaeddwch at yr A485, trowch i'r chwith ac ewch trwy bentref Waun Fawr i'r dde
i Ceunant, ac yna pan gyrhaeddwch at yr A486, trowch i'r dde i Llanberis. The easy way if you don't have a map or sat-nav is to head back to Caernarfon and then to Llanberis on the A068. The slightly more interesting route is to continue up the road over the hills towards Waun Fawr. There are laybys on this road with good views over to Anglesey. When you arrive at the A485, turn left and go through the village of Waun Fawr, right onto Ceunant, and then when you arrive at the A4086, turn right to Llanberis. Castell Dolbadarn. Ar ôl i chi yrru heibio Llanberis, trowch i'r chwith ar ôl gorsaf reilffordd y llyn ar eich chwith tuag at Barc Gwledig Padarn. Mae maes parcio ar eich chwith a llwybr i fyny i'r castell. Once you've driven past Llanberis, turn left after the Lake Railway on your left towards Padarn Country Park. There is a car park on your left and a path up to the castle. Amgueddfa Lechi Cymru. Os oes gennych amser ar ôl ymweld â'r castell, cerddwch tuag at y Parc Gwledig ac ymweld ag Amgueddfa Lechi Cymru. Bydd hyn yn rhoi mewnwelediad dyfnach i chi o'r byd y gwnaethoch chi ddysgu amdano yng Nghaer Gors. Mae caffi yn yr amgueddfa a rhai siopau bach yn yr ardal. If you have time after visiting the castle, walk toward the country park and visit the Welsh Slate Museum. This will give you a deeper insight into the world you learnt about in Caer Gors. There is a cafe in the museum and some small shops in the area. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ar ôl eich diwrnod, mae yna weithgaredd mwy agored i chi ei wneud. Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi ddefnyddio'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn ystod y dydd, a gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith. After your day, there is a more open activity for you to do. This activity asks you to use what you have learnt during the day, and you can ask your class tutor to check your work.